twengera lakini ende muisumba chite bakaiguka gwetere iguri ya Raya Mugam yes ekarabona ko bekiguri ya kabere na konyerere timu ya Harambee Stars gutangana se group area ikubwatiwa na Morocco nabo timu ya Harambee Stars yatakirebwe elinde chikwota finali egosoli migetikia Moi stadium Moi Sports Center Kasarani namba ibere nigo yale kwenda Dar es Salaam kogosoli na Tanzania igobono twale ko namba ibere twale cha kwenda Tanzania yeah okay komanyeto yabwo kogosoli yankase amashabiki yale by the way amashabiki tachangia sana soko perform kwa Harambee Stars amashabiki wamechangia sana because bakoro kwa the 12th player eliogiriri yabo bogosherekea kulikuwa wono kuingencho sana na bukurusia opponent timing although mupira wa Harambee Stars igoro especially first half ana amachiti gutwara maisugusu wake no walicheza you know ekeroko gosoldo monto mayaka none kero mukuruana no usimukwamera no montero utageta akwe yani tali na acha weruzeti moyo monto maitero mukongu sana because he's stubborn bono Zambia gentonke yale kuruanira bonere bono washapanda ndege nadhani by today ya wanafaa wawe wametoka ikiagera na baitega sienkongu lakini 9-10 vijana walijitahidi bage compose buya na wababuete na nigo yerete bono promise umuraibwe siasa tebetenga bahali ko bua engo ya byo mweli mana Zambia nigale ko ba 2.5 million shillings ya kilomontare ko enyorera nabo igo enyumba one bedroom ya affordable housing ya affordable houses yechiga at a place of their choice ya utake nyombe totayo senyanchuga iga bona una michira unyita Kenya mira metinga nyamira nkwaga chweroro na iwo tutukano gete lakini ya ingo kwa na bada unyega ni Nairobi Mombasa wapi utapata nyumba yako yes na wewe lende chinga kiecho mo raibwe kama gia ODM mo waziri mukuru Musikira ila Amolo Odinga na bamente 500k each 500,000 each igo bono asengo yoka kiro montaño leta 3 million we now bono up to the next talanta ulipa bwana kumbe ngagia jasaye nero chingakichia gone chiao kweli ya nyasaye gatebiro na chechiga montaña ta konyara kolimitaye yo kweli kabisa na botoko taibono nona nyana abana usitoko tebia bibolinga korocho mwana abwate talent tiga komubetelia sense moyuka ya masomo so Jacob kiroko kora analysis yao chances cha Harambee Stars na kichire so far ase asoko gendera kuchibosia chani ya timu ya Madagascar itapata shida because Madagascar tuwata se quarter finals yes itapata shida igoto tebe Harambee Stars kidogo ntorashwa dikuikano semis tunaingia semis tuasoire kiagera Madagascar bono onye tuikolre Morocco parole paka chipolopolo tuikolre DRC tuikolre chipolopolo hiyo Madagascar bambara bia baiga karalire because group area moino ebakodrete namba ibere Tanzania gatangana Tanzania gochikoimera na Morocco Tanzania nato sekera sana watebanga wa Kenya wa wenzetu hawajui mpira sasa Morocco ndio tumewatumia nataka mpite Morocco Morocco tigabaite Morocco tuchikomea na barabu Uganda kozi wakipita baba kwenye kora Morocco it means bago so semis chira chikoso ligumea Uganda igoto chikomera na Tanzania hapana tukutani sasa tukutani sasa na hawa kama tutakutana basi ni finali turachikomea namo ne group eliende so twinse gutanga na twinse kobwa Madagascar yes Tanzania ebue Morocco ndio chikomera na semis hapana group nero kati Algeria group on the other side kabisa alright bono Tanzania na Morocco uyo kobwa na baraba chikobwa se chigroup SSML ya moino turachikomea na baraba final bono kabisa alright yeah na boigo muraibwense na balire ira bakonyikora Madagascar bono nigo barachikoegwa mbora muna basweta quarters ebakonyore nyombe one bedroom bono niga balire teira erachikobe two bedroom bono ekoba lifted bainse go itaman Madagascar baso go itaman Madagascar na boigo baso ejisemi yeah na boigo 70 million shillings inchikolteki inchiro robara koraki barachikonyora kero monto 70 million yeah bago so semis ala bago so finali not semis bago so final yep semis kiagara basoire then finali bakonyebua 600 injikolteki inchirororo 600 million bakoegwa kero mchezaji
Hapana. Hizi sasa wanapewa kwa pamoja. Etimwe imekoegwa. Maite bantabu mbali bange mono. Kero bakubaka na 600 million inebese nyingi sana. Mbali more than 40. That's a lot of money. Kobara etani barabe 42. That's a lot of money. So kero togwa kesabu gaiga ya 600. Anda konyia kera so 600 million divided by 40. Roughly torengo ngana ki kero monto ni rengara nyo. Monta bwate 15 million. 15 million. Noro chenchire chineke bakonya konyora nyora. So out of a tournament yo monta bakonya rojire na 20 plus million. Bainsegoika finals. Wekachetani ekiagera njire chirichia chan. Yeah, sure. Njire chirichia chan. Oh, yeah. Chirichia chan yenye ekoa timu chigo so ase final. Yeah, omubui nkonyora ali chibesa gete. Bono omubui yo chan. Bono iga omubui nkonyora ali 10.4 USD US dollars. So 10.4 which convert into Kenyan shillings times that is 129 shillings. Yeah, which convert chibesa icho. Tigango turachi convert iga. Chibesa chirali nechi nyingi sana. So 10.4 what? Million US dollars? Yeah. Okay. So 10.4 million times 129. 10.4 USD. Chibesa njira brigadier. Chibesa nechi nyingi sana. Into Kenyan money. Where? Muraba Harambee Stars. Iko pesa. I am telling you. Yeah. Ichi billion ndo ichi pesa ga. Lazima ikuwe mabilioni ya pesa. Ni billions of money. Yes. So muraba iga ndoche manyetengo teba tulibutambe mu Kenya to mu promise chibesa. Mu promise kende gionse lakini to mu promise chibe chibesa because akora chibesa ago chenchia. Ago chenchi no nyene tone no nyene language indanyo ale chibesa chiria. So nabo ndoche ngaba muraba inchekolengane birengere byane brigadier. Ndoche nga Kenya banongo imukire chan. Nabwo ata imani nabarwa muraba igakwe kumupiro go chaka. No inche karuna roche group iri njirero oberirie ga Kenya ntoto boyende. Lakini imani ndoche kwenye gutira litukasiri tuko mpaka yakere wana sendo china ko imukibali. Kabisa. Farouk Shikalo. There's the man on top, watching the team on top. He salutes the crowd. Kenya, just minutes away from finishing top of Group A. Delivery in, steered away. Running out of time for a late consolation in this game. And to deny Kenya top spot. Gambamba looks long and diagonal. Great opportunity here. It's a lovely ball in. Keeper leaves it. Bundy's there to rescue. And he'll allow that ball to go over the line on the near